خن درسي صدفة وسقلتمي سقلتن أبا منا هذا منا الرجالة تنتي ولله درسي صدفة إن شاء الله تعالى درسي تينيا تارا خيستي بكم درسي لما فاتر من الراخانة خولين أمنتين يتفونتا هنقرما نردفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين وبعد أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خن درسي وسقلتمي سقلتن أبا منا هذا منا الرافدو درسي تولي الله إن شاء الله تعالى ديرتمال دورتي الرافد وانجو وديدمي في ويسيول الدبر سنجرة أرل إن شاء الله تعالى بكم تدافن الراخفن akkuma nas dura isinii himu yoo quba tokko isinii laannoo afurnu deebi'a akkasii hubadhaa jammaani dhiiraatis waan dila kana dubartoota irraa qabna jettanii mataatti ol qabachuu hin qabdan irraa qabaachuu osoo hin taane waan isin irraa jaalattan yoo isin isinii taate san isaanitti himuudha jirra ta'a fi enneeni isinilleen isaaniif ta'a asumaan isinii dhaabne diidamii fi lama olii ilaallee turre diidamii fi sadaffaa irra jirra darsii teenyata sadaffaa jechuun ديدمي صدفار واني جرو بليان كيا واني دبرتي را ارتفيتو أن تعترف بأن زوجها هو سيدها دبرتين تكابا من يسيدا غوفتا يسيته دركما بيخورا قبت رب سبحانه وتعالى أبا منا هذا مناتيف غوفتا جي يامي قرآن خيست وألف يا سيدها لدى الباب جي وآي زليخاتي في نبي الله يوسف غافة دبتو غوفتا يسيدا هلا دروي تاركن جي دبت رب سبحانه وتعالى gartee mi gaafa yusuf ariidutiyyaan hulaa ugaa gabbaan jaarsasiitu afaan dhufe jaarsasii jeen dubbanne rabbiin gooftaa isii jeenii dubbate kanaaf abbaan mana keetii gooftaa keetii gooftaa gaa namni akkaan kabajee guddisa abbaa mana keetii kabajee guddisuudha qabda gaafa abbaa mana keetii gooftaa sii ta'uu isaati beeytee kabajee guddifte haati mana kiyyaa dilanu mana ulfeeysitii waan juutti dhageema hedduu si jaalata waliif gallaamiin diidamii afuraffacheena ديدم يفرفادا أن تعلم بأن حق الزوج عليها عظيم أعظم من حقها على زوجها دورتما نندن والنبيخو قبدو حق أبا من يسير راقبوتو حق يسين يسر راقبدو رقودا دوان جوخنا سمو سيف قرأشو راقبد حق أبا من يسر راقبوتو خاتي سر راقبدو رقودا غافا خنا بيتي أبا من خيتي حق سافر رايقو فالكني قياد أبتا غافا أتي حق يسافر رايقو في جباتا قوتو juudii ati gootuu fi qabsooti haga isaaf irraa eeguudhaaf qabsoo itulaalee harka waan ta'eef hedduu si jaalachaadhaa deema hedduu jaalaltitee qalbii isaa keessan magartee saartee lalisaa deemti gabbahee takka ijaan ilaalu duboo yoo duraa wayaa oolte haada jabaan hidhattee jirti haada sammuree bahuun ni jabaatu diidamii shanaffaa allaa tataraddada fil i'tiraafi bil khaxaa dogongorri tokko tokko abbaa mana keetii irraa yoo harkamu taate dogongora isaa san irra deddeebitee maqaatti dhawaa ooluurraa if qusachuudha qabdi ilmi namaa hundinuu ni dogongora atilleen innilleen walaakin dogongora isaa san yoo mara deebitee ati barka akkanaati ati barka akkasiit gaafa kaan akkas taatee sii dhiibne saniif har'aas akkana taatee akkas taate mudhii hidhattee qoma dhawattee dogongoruma isaa qoo funaantee irra gallakkaawitee irra qaraan oolin akka qul wallaahu ahadiitti dogongora isaa irra qaraan oolin if duuba deebiftee waan inni dogongoreen nuuf qaanfata yaadachiiftee qalbii isaa cabsitee isa rifachiisin habootun taammaanuu kana dogongoruma kiyya qofa jala deemtee dogongora kiyya narra lakkaawaa ooltu jaartummaan badiina muraadhaa ooltu tun jaartiidhaa jaa tanagayaatiin barbaada jaa haada kutees harkaabee boodanii iyyitas deebitee if yaada irraa itee gallakkiftee ariitee kanaaf haati mana abbaa mana isiidhaa dogongora isaa qofa itti lakkaawaa ooluun if duuba deebiftee dogongora isaa yaadachiisaa ooluun waan qalbii isaa keessaa jaalalesii baasurraa wanni isiin godhuu qabdu dogongora isaa osoo numa beektuu isaaf sirreessuudhaaf carraaquu danda'uudha qabdi isaaf carraaquu danda'uudha qabdi yoo ifiifillee dogongora keessa qabuutu taate akkanaan ta'e akkasiin ta'e jettee akkanumatti badii guddoo isiirraa argamte irra dhooftee akkami kana taata jee akka inni isiidhaan lolu godhuudhaan malee bara akkana ta'eetiin akkas ta'e jettee sababaa dheeraa tokko lafa keessee osoon akkanaaf akkasiin taajuutiin akkas ta'e dogongoree yaa abbaa mana kiyyaa meeqamna goote jennaan humaa rakkoon qabu haadha amma kiyyaa jechuu malee wanni inni isiidhaan juu takkallee hin jirtu waan takka himachuu fi namatti himullee sirri beeku qabdi haati manaa gaafa kana abbaan manaa isii jaalata yookaan
والأرض فرشنا جدبو إسي لين جليتي والمانو ديغمن هيم ديدمي في جافر أن تكون ذاكرة لله هاتي منا أكا ربي سي تذكرت تورا قبل هاتي منا تكا ربي سي أمام ديبتي خذكرت تات أكا مكا ربي سي يرو مريو خدويت تات نما متشوفي همتو خيسبو هنقبد خناف يلهج لسانها دائما بذكر الله الربني سي يرو هنداو ذكر ربي تنجيدتانا نما نمتو هم فردو هم كجبدو همتو خيسنبوت أبا من إسيدا نما متشو ديفتي تيسيرو هند ربي ذكروا إسي خناف هدو إسي جالچا ديم إسي لين أكسوما خناف دورتين تكا يو ربي ذكرتو تاتي يو يرو هندا من مرة فقاتي همتي في جتة رافقاتي يو ربي إسي قفا وجين تيسا سويتو تاتي أبا من إسي هدو إسي جالچا ديما هدو إسي خبجا هدو جالت إسي قلبي سا خيستي سبتي رقاتي ديدمي في سد تربفا ألا تمانع يجامعها زوجها بالطريقة التي يرغب والكيفية التي يريد ما عدا في الدبر أبا منا هذا من إسا وجي والقنمتي سالا راوجيو خبر بادو تاتي خرا إني بربادين إسا فيمو لقبد خرا إني بربادين يرو إني بربادت أكاتا إني بربادت إسا دي دوران ملتي إسا فيمو دندهو لقبد أبا منا الركنتين ستي دامو بربادينان مرحبا وأهلا جتشوني قبد الرانت نغرتي أكنا كسينان يرو أكناتين سرا حاجة قباتين عدياد إني أنان مرحبا وأهلا جتشوني قبد الرأي في فود الدفاع والله نتي مقالا قيسر أبتشا والله هندن دينيو دادركا هندن دينيو كان أكس هنا بارمين نبي كينيا صلوات ربي وسلام عليه كزجن إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيع لعنتها الملائكة أبا منا هذا منا غرم فراش إسا يو خيام تات اتهاجمي إسي يو خجلات الدتات هل كان سنغوتو ملايكاتو إسي أفر حتى ربي لين تدلنا هنگا أبا منا إراغم مدوت يا سبحان الله حديث فرا خيست أبا منا غرم فراش هذا منا يو يامي اتهاروف توسوك بابا جلال لجرات بدين سنارا قبطو ملي اتريفتهم أبا منا خيتي دو قبط وليب قلامي دنتان تون خرالة ماس إذا قفا دنتان متي ولين سنيف دنتادا دنتا أبا جلا كفي في الركبة جان أبا من خيتي فريسا قوتو في غافر أفديم والأرض فرشنا توسانا ديمت فري قوتو بربادت تم فرين قبضو تدب بيتو تجرا يرو هند تدب من قلقاوا ولتي يرو هند ومن تاني آسويتي وقوتا قمچو مركان رانركو تناوج جنوري تينفتو جام تغرتي سادي دمي فرفول ساتي سيدا وچو هندد دبني بربادتا آتي مع السلامة بوداس ديبتي يتدو نديسه كوتي تكفي ديا شيخ هافي دوغا كم تاريسي دوركته ندوا وليف قلاميم أبا من خيتي كسجالة وربانان نما إني سقافة أولو هنقبو قويا آتي في ديتي ديتي أرانتن أبا من خيام 60 هاجمي چوني قبض إنو من 60 هاجمي خو سينجا چاولون قبو دويدة تغلتيرو هندم أكا هري دوتي رفاولون قبض إني ديرو 60 هاجمي سقافة چاولون وان جالالتي قلبي إسا خيسا بلي سراهي خنافو أبا من خيتي فدي إسا نيار بيخو دندهو قبدا osonni siyyaamne itti dhaquu qabda osonni sin gaafanne guyyaa isa dura dursitee gaafachuu qabda gaafa kana hedduu si jaalachaa deema hidhatteetii utubaa jabaa yookaan shikaala yookaan gadhawa jabaa gadhooytee hiitee jirta hidhaa tanarraa khitarna biyoo dhufeniiku waliif gallaamiim jabeeyfadhu shikaallibbaa mana haadha manaatti ifii gallakkiftee booda funyaan hin banin duboo waliif galla hayyeem yeroo inni fedhetti fedhu guyyaa haa fedhu halkan haa fedhu bakka inni fedhetti yeroo inni fedhetti akkaataa inni fedhetti hayyamuu fi dandeehuu qabdu hin dandeenye walaakin wanni takka taate eeggachuu qabdu kara rabbiin hayyameef san qofaan si dabalamuu qaba fedhu si duubaa naachiisu fedhu si duraa naachiisu fedhu haa dhaabbatu fedhu haa taa'u fedhu haa ciqilfatu fedhu haa irkatu fedhu akka ifiin fedhetti sitti daamuu dandeeha hayyamuu fi qofa wanni si qabdu yoo inni qaama saalaa dhiisee kara biraatiin si dabalama jee qofa lolteeniif irraa dhorkuu qabda gaafa seera rabbii cabsuu deema waan ta'eef waan kilaafa rabbii keessa qaalii jaarsaa godhuun yeellam hin jirtu duuba hayyeem waliif galla diidamii saddeetaffaa أن تكون مطالبها في حدود طاقة زوجها فلا تثقل عليه وأن ترضي بالقليل وأن ترضى بالقليل أبا من يسيدا حاجة يغافتو
fakkeenyaaf masruufa nuu kan dhiyeettuun yookaan waan mana keessaa ittiin waa bitatan yoo gaafattu qadrii dandeettii isaatiin gaafachuu qabdi. Kuma hanganaas kan namumatti as dhali waan akkanaatiin bitachuu deema abaluutu waan akkasii bitate. Waan akkanaatiin ijoollee bituu deema abaluu ijoollee isaatiif waan akkasii bite. Waan akkanaas kanneen ahumatti as dhali. Waan akkana abbaa manaa gaafachuu irraa fagaachuun waan abbaa manaa akkaan nama jaalachiisu irraa. Satiyyaan tun miskiinummaa tiyya waan beeytuuf jecha waan kana godhuu fi dadhabuu kiyyani beeyti. Anaan xixuudhaaf yookaan hunaan rakkisuudhaaf na gaafachaa jirtii gaafachuu waa hedduu takkaatti dhagahama jaalalti ta'e qalbii isaa keessaa badaa deemti. Abbaa mana keetii qadrii dandeettii isaatti yoo akka gaafattu taate rakkoo tiyya naaf hubattee jirti. Kanaaf hanga dandeettii tiyyaan na gaafatti malee sila akka warraa abaluu fi abaluu taate maallaqa dila san gaafatanii haajaa akkana akkasii ittiin baanii jiran. Tiyyammoo haajaa dila akka isaan baanii san hundaa'uu osoo qabduu dhiiftee hanga dandeettii tiyyaa na gaafattee waan jiru gaafa sirraa harku hedduu jaalalti ta'e qalbii isaa keessa gabbu'aadhaa deemti. Waliif gallaamiin xiqqoo inni sii kan nu guddifattee ulfeeffachuu qabda. Guddoo akka abaluu jaartii isaatii kan nu san isarra barbaadu osoo hin taane humna isaa eenyuu caalaa siif beeka waan ta'eef xiisha isaa eenyuu caalaa siif beeka waan ta'eef qadrii dandeettii isaatii waa gaafattee akka inni qalbii sirraan cabne isa jajjabeeffachuu danda'uudha qabdi. Walii gallee diidamii fi sagalaffat dabarra. Allaa takuuna maqruuratan bishabaabihaa. Dubartiin takka dargaggummaa isiitiin dagamuu hin qabdu. Bareedina isiitiin dagamuu hin qabdu. Beekumsa isiitiin dagamuu hin qabdu. Hujii isiitiin dagamuu hin qabdu. Wanni kun hundinuu waan badaati. Hanga feete beekumsa haa qabaattu, haa bareeddu, haa duroomtu, haa hojjettu. Abbaa mana isiitiif if qaqqabdi taanaan hujii isiitiin ittiin dhaadattu taanaan inni ka'arraawee dulloomee totorree yoo ta'e isiin dubra ammaan tana gartee harma baaftee isatti heerumtee yoo taate baran gartee intala akkana akkasiiti. Ammaan kudhan yoon gabbee wal duubaan tarreessee fiduu danda'a bar. Ammaan akkana akkasii heerumuu danda'a bar. Ammaan akkana akkasii fidee si garsiisaa bar. Aanaa bar bareedina kiyya maal na seete dhiira meeqaatu na jala gororaa bar. Dhiira meeqaatu kana na jala yaa subhaanallah. Waan akkana bareedina isiitiin dhaadattee abbaa manaatti kala kaawwattu yoo taate anbar hujii kana akkasittiin beekattee hujii isiitiin kan dhaadattu yoo taate anbar akkanattiin beekumsa qabaattee beekumsa qabdu yoo kadhaadattu taate jaarsa isii keessaa jaalaltii isiidhaan beeyxee onnee isaa keessaa baadeemti. Booda innilleen jaarsummaa tiyyaa wajjiin ani sanga kanatti ifin jibbu ifin jibbaadha waan jirutti dhaga'ama. Ifi jibbaatuudhaaf ta akka isaa barbaaddata. Ta akka teetii dhabu ta akka tiyyaan dhabu jaa maasalaama bultiin ni diigamti. Diidamii fi sagalaffaa laallee soddommaffat dabarra. Obboleettii tiyya beekumsinis dargaggummaanis bareedininis dalagaan teetis gaafaati duute wassalaam. Waan kanaan dhaadachuun hin barbaachisu abbaa manaatti. Jaalalaa fi kabajaa wajjin jiraadhu. Kamiila jajallaa humaan taane. Kamataan arraawee duwidii gajjee maan taane. Kabaji abbaa manaati barra. Sababaa isaatiin ilma harkatte. Sababaa isaatiin cinaa imaanaa guutattu. Namni kun nama akkaan si jabaate. Soddommaffaa laallee dhaabna inshaallahu ta'ala an takuuna minal mutadahhiraat. Mutadahhiraat jechuun dubartii akkaan qulqulleeffattuu ta'uudha qabdi. Abbaan mana hana jaalatu waan juu qalbii teekee isaanii qabda taanaan amma amma diddiqadhu amma amma diddibadhu huccuu saa duraa uffattee darbii saa boodaa tan biraa uffadhu. Abbaan mana keetii hedduu takka si jaalata yoo si biraa beeti qola dhaabbatee ce'aa dhufee ijaan silaaluu fedha. Ce'aa dhufee ijaan silaaluu fedha. Yoo saa takka nama bira taa'ee ce'aan mana galee dhufee si hojjeta. Ati immoo tanuma huccuu dheengaddaatiin arraas deemtu taanaan tanuma akka hirriibaa kaatetti rifeensa olii gallakiftee fuula kan digatin yaa subhaanallah qooshaa qibaabaan buufte harkarraa kan digatin akkanumatti deemtu yoo taate yaa subhaanallah qalbii isaa keessaa jaalaltitee beeyxee baqaa yaati beeyxee bahaa yaati tagartee tolfattee dhiqattee dibattee boontee ala deemtu barbaada ati maa salaama boodaas deebitee iyyita dubo boodaas deebitee iyyita ifi ala baaftee أن تكون من المتطهرات نظيفة في بدنها وملابسها لا كنوم قام خيما مريكاتشو قبدا وانا جاهو ورقام لي أجاف نان ساسرار كون قبو وفتا خيترا بريدنا ملي توريار كون قبو أكسمتي قبا خيتي في خيس خيتي اللي تلفتي افتارو قبدا جتشيس خيسا والبو جتشا كل كلو تهو قبا قرر إساتي إسيتي قافس وفتا خيترا ونني أركو ونني فورا خيترا أركو بريدن وافي qulqullina ta'uu qaba ija isaatii isite gaafas wanni inni funyaaniin sirraa arku
urgumaa fi yaa maashaallah waan mimmi'ooytuu gaafa taate funyaan isaatis haga guutee fi jirta kanaaf abbaan mana keetii kan si jaalachuu malee waan si jibbuudhaa hin qabu waliif gallaami waan kana hunda hin gootu taanaan ifiif gartee bilee duumaaniif qaltee iyyuun si mudatti booda yoo ammoo kana ni goota taate abbaan mana keetii daran si jaalachaa deema hanga feetellee yoo dulloomte ati isaaf dubra xiqqaadha intala marma baaftuu fi ati isa bira walqixa hanga feete umaan dulloomne hanga feete maan guddanne abbaatu if darba abbaatu if xiqqee isa abbaa if guddisa waliif gallaami soddomii takkaffaa soddomii lammaffaa hangana laalleeti waliin insha allahu ta'ala darsii teenya xumurree hanga darsii biraatti walitti deebinuun naga walitti dhaammanna soddomii fi lammaffaan yookaan soddomii tokkoffaan an tutiicahu qaalii abbaa manaa godhuudha idaa amarahaa wayita inni isii ajaje bi'amrin leeysa fiihi macsiya lillaahi jalla jalaaluhu waan inni itti si ajaje keeysa rabbi khilaafuun hin jirtu taanaan dirqama qaalii abbaa manaa godhuu qabdu yoo inni immoo rabbi khilaafu si ajaje qofa didde waan saniichi hunda keeysatti qaalii isaa godhuudha qaalii ergama rabbi khilaaf yoo siin jee qaalii isaan godhini didi rabbi khilaaf yoo siin jee didi waan saniichi keeysatti waan takka keeysatti yoo abbaa mana keetii kan qaalii isaa diddu taate dilaa'uu kee bira kuttee bultii teeysanii diigama qaalii xiyyaa hungootu bakka feetee oltee bulti kafeetee wajji dhaabbatti kafeetee wajji deemti kafeetee wajji chaat gooti kanaafuu tuwaa jaartiidhaaf wajji jiraachuun naaf hin taatu jaam bultii teeysan diigamaatu mudata kanaaf abbaa mana keetii qaalii isaa godhuu qabdu waa hunda keeysattu waa inni si ajaje hunda keeysattu soddomii fi lammaffaa idaa aaxatuhu shay'an laa tamunnahu alayhi waan takka abbaa mana keetiitiif yoo gooteef godhaa takka yookaan kannaa takka abbaa mana keetiitiif yoo kanniteef itti dhaadachuu yookaan itti himachuu dhabuudha baran akkanaan siitee jira bara akkasiin siitee jira gaafa akkanaa gaafa akkasii gaafa ati rakkoo qabdu san akkattiin si bira dhaabbachuu ture akkana akkasittiin sii toluu ture arramoo duroomte tanaaf na irraanfatte arramoo akkas taate tanaaf kannaa tiyya san hunda dagatte akkas jettee waan isaa goote guyya guyyaan itti gallakkaawwattee itti faarfattee itti dhaadatti taanaan qalbii isaa keeysaa bahat deemti maasalaama buute kanaaf waan akkana irraa fagaachuun gaarii taha insha allahu ta'ala darsii teenya irraa fasitti xumurraa darsii biraatiin hanga wal garrutti wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما وتينا ردي بسماء في خير نراب الله ركض أرقي بالمان قيانا الرحم يا قما شوتي قمنا دبالا أرستتا قما قامنا دمنا دعائي ذكري أداتي ميدايسين على عيسى قلبك ولدو يا ممناي